U Beogradu su retke retrospektive savremenih umetnika. Londonski period multimedijalne umetnice Brede Beban, koji obuhvata serije fotografija, videoinstalacije i filmove, nastale od napuštanja Jugoslavije 1992. do njene smrti 2012. godine, predstavljen je u sva 3 galerijska prostora Kulturnog centra Beograda. Ovaj poduhvat, ostvaren u partnerskoj saradnji sa Novosadskim muzejem savremene umetnosti Vojvodine, naslovljen je Let's Call it Love, nazovimo to ljubav, po jednom video radu Brede Beban. Ono što je zaista specifično za ovaj period, tu je, evo, čujemo ovaj zvuk od ovog nosećeg grada Let's Call it Love, po kome smo naslovili i ovu izložbu u Kulturnom centru Beograda, nazovimo to ljubav. To je upotreba zvuka u video radovima Brede Beban. Zvuk je integralni deo njenog rada i on je deo te naracije. Znači, ovaj rad je posvećen Beogradu, nastoje 2001. godine i bavi se, znači, njenim odnosom prema bombardovanju, NATO bombardovanju Jugoslavije 1999. godine. Breda Beban, rođena u Novom Sadu, odrasla u Makedoniji i Hrvatskoj, likovnu akademiju završila je u Zagrebu, 90-ih odlazi u London. Prvu samostalnu izložbu održala je u Beogradu. Sredinom 80-ih sa rediteljem Hrvojem Horvatićem, svojim dugogodišnjim partnerom, počinje saradnju na multimedijalnim projektima. Stekla je značajnu reputaciju na svetskoj sceni. Jučer je jedan Bredin prijatelj odlično definirao Bredu. On je rekao da se Bredin rad i sve ono za što se Breda zalagala može izreći iz 3 riječi: emocija, prijatelji i umjetnost. Po mom mišljenju, Bredin opus cijelo vrijeme predstavlja onu iskonsku potragu za onim drugim koji nas čini ljudskima i jedinstvenima i isto, nažalost, i o gubitku toga drugoga. Većina radova Brede Beba nastala je na predlošcima ličnih, intimnih, porodičnih priča sa jasnim genijus loci obeležima. Video Hod 3 stolice snimljen je u Beogradu, na mestu koje se smatra tačkom gde prestaje Balkan i počinje Evropa, na plutajućem splavu na Dunavu, gde autorka izvodi performans sećanja na svog dedu koji se ponekad, posle kockarskog dobitka, vojvođanskim šorom vraćao kući hodajući po stolicama. Radila je isključivo za čovjeka. Njena umjetnost je bila o čovjeku i za čovjeka. I to je izazivanje emocija kroz njezine radove je bio cilj njezin. Arte Vivo je bio jedna predivna njena ideja do koje je slučajno došlo, baš slučajno, u jednom kafiću u Buenos Airesu, pričajući o svojim djetinskim snovima i imaginacijama, o tome da je voljela tako gledati ljude kako se ljube, zamišljala sebe sa nekim dragim, da su u jednom balonu odlaze u kozmos. Cuando estás cerca de mí.